Tauni-inĩ cia Kajiado na Kitengela nikuo wabici ya seneta wa kaunti ya Kajiado Samuel Seki iharĩrĩirie gĩikaro gĩa kũhe mũingĩ mweke wa kũruta maoni megiĩ ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ. Jane Wanjiru nĩ ũmwe wa aikari arĩa mekinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ kũrĩa atetete nĩ ũndũ wa thĩna wa wagi wa ndawa, akiuga akoretwo na thĩna wa kũgũrũ kwa ihinda iraya rĩu, ĩndĩ hĩndĩ ciothe athiĩ thibitarĩ-inĩ akoretwo akĩrwo gũtirĩ na ndawa. Nimekuwa nikienda kwa Saitoti, naona sana ukienda ni unaandikiwa dawa ukanunue. Kwa hivyo leo nikaamua nitaenda prison ndio at least nione kama nitapata dawa. Kwa hivyo mimi niko na ushuhuda ya kwamba kwa Saitoti dawa hakuna. Mara nyingi ukienda dawa nyingi unaandikiwa ukanunue. Nake Naomi Nanjala augite athire thibitarĩ-inĩ wa Kitengela kũheo mwana, ĩndĩ arigitani matiamũtungatĩire na ihenya ũrĩa kwagĩrĩire, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie mwana wake akue. Kafika ni masaa mtoto amefika, daktari hayuko. Nikajaribu kuitana, daktari hayuko. Ni Mungu tu, nasema tu Mungu alinisaidia nikajifungua. Sasa kwa hiyo harakati after nimejifungua, Mungu na akanipea nguvu, nikaitana ndo daktari akakuja. Kutoka hapo hata si kuoga, pia hata si kudungwa hiyo shindani ya kusimamisha blood. Nikakaa huyo mtoto licha wakakuja wakamweka pia pale kwa oxygen, lakini after that mtoto yangu akaniacha. Na kuo tauni-inĩ ya Kajiado aikari matetete makiuga na thengia wa thibitarĩ mũnene wa Kajiado kwambatĩrio ngathĩ, motungata marĩa makoretwo makĩheo ni ma gĩkĩro gĩa thĩ. Mwanzo haupati dawa. Dawa nyingi ni zile unatoa nje. Chakula unatafuta nje. Bill unaletewa over 30,000. And you wonder, ni nini haswa umelipishwa ya hii pesa ambaye ukijaribu kuangalia gharama kubwa ni ile umeenda chemist, chakula ni ile umeenda kutoa nje, ni boarding. Ukienda kwa ward, ile mablanketi watu wanajifunikia pale, labda ni wale watu hawana uwezo ndio unakuta wanakuwa pale. Yoyote ambaye ana uwezo utampata hapa Kajiado Referral Hospital. Oho aikari aya maugite thibitarĩ cia matũra-inĩ itikoretwo na ũguni mũnene kũrĩ o, amu kaingĩ ikoragwo na ndagĩtarĩ ũmwe ũrĩa ũheanaga motungata maita merĩ harĩ o kiumia. Hospitali yetu daktari moja tu, na ndiye anakatia watu card, ndiye anakuangalia na anakujanga siku 2 kwa wiki. Hospitali saa hii daktari ende seminar ama siku ya leave, sababu hii ni lazima. Nani atatibu watu? Kipata emergency sio mtu atakufa. Cikaro ta ici tanyĩtwo gũtabanio icigo-inĩ ciothe cia ũmbunge kaunti-inĩ ya Kajiado, kũrĩa aikari mehokete atĩ mateta mao nĩ magũkorwo magĩcarĩrio kĩhonia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.